Danas pričamo o koprivi. Ovo je kopriva ili žara. Koliko je dobra za ljude i domaće životinje, čovjek kada prođe pored nje treba skinuti šešir i pokloniti se. To je rekao poznati narodni učitelj Vase Pelegić. Kopriva je hrana, a je lijek protiv više ljudskih i biljnih i životinjskih bolesti. Listovi su jajoliko dugljasti, sa šiljastim krajem, a po ivici zubčasti. Za ishranu se koriste mladi listovi i vrhovi mladih stabljika. Od koprive pravimo razna variva, čorbe, pire i smjesu za pite. Svi dijelovi biljke su ljekoviti i svježi i osušeni. Naročito je dobro za čišćenje krvi i popravljanje krvne slike. Od koprive možemo napraviti sok. Odličan. Za ostale koristi od koprive pročitajte u knjigama. Ćao!